Dragi moji, veliki pozdrav odavde iz grada Trento. Preciznije, iz parka kod Piazza Dante u gradu Trento, odmah tik uz željezničku stanicu. Ajde da vam pročitam jedan zanimljiv komentar od jednog Srbina pravoslavca. Arnautović Duško ostavlja jedan zanimljiv komentar u kojem on upozorava: draga braćo Bošnjaci, čuvajte se sprege Zagreba i Banja Luke. Ajde da ga pročitam, jako zanimljiv komentar, nećete se pokajati. Za sve koji prate gospodina Muamera, a vole mir, molim vas, čuvajte se sprege dogovora između Zagreba i Banja Luke. To će biti vojnički savez protiv muslimana. Braćo muslimani, ja sam Srbin, pravoslavac, hrišćanin. Više volim živjeti u miru s vama, nego li nanositi vam zlo. 2027. i 2028. imat ćete probleme sa Zagrebom i Banja Lukom. Tad računajte na rat. Eto toliko, dragi moji. Pametnom dosta. Živjeli pa do sljedećeg. Ura!